I da ste ljudi dobrodošli u novi videoklip na kanalu Miki Full TV. Danas ću pokazati kako napraviti jako ukusne napravke. Sve što mi je potrebno je izjeckan luk, običan ovako, ne onaj klavica, nego onaj kao što ima ovo bijelo na sebi i unutrašku nije prazivog, nego neki mladi luk. Izjeckate ono bijelo, ono najljuće i ono trole zeleno i jedna zakišeljena paprika. Nakon što u suhomesnatu stavite kifla ili hleb i pute unutra. Ništa ne stavljate, samo ovo stavite unutra. 2, 3 koliko vam je potrebno u sandvič. Tu. Ako hoćete malo luka unutra, ali ja pored to stavim, sad ću vam pokazati. Evo malo luka ću čisto staviti tako da da malo neki šmek. Ja uvek uzmem za grij sandviču i onda ovo što mi je na tanjiru. Znači to ispadne ovako. A na kraju to sve kada najbolje imati u nekoj čezmi pored. Voda i da ne sam da napunim, vidjet ćete zašto. I ne čemu. Ovako. Sam sekund pokažem. Znate upune ovo nešto. Ovako vode malo. I to na kraju sve ispane nekako ovako. Znači sandvič taj. Onda paprika. Kako to ne znam kako to da pokažem. Znači uglavnom to znate kako će ispasti. I aranžmi. Evo, meni tu nekako. Evo. Tamo. Belki. Čekajte. Znači. Sve na to ispadne. Znači taj sandvič, luk i paprika. I nadam se da će vam se svidjeti. Vidimo se u sljedećem klipu kanala Miki Full TV. I jedan super efekat za kraj na mom daljinskom. Kao u onom na Nickelodeonu na iCarly. Evo, ja imam isto. Samo sa različitim, sa drugim. I čao.